Cisngi hadian bak office u Deputy Commissioner ke Distrik Ribhoi Lengbau Abilash Baranwal kilakam bagi santeli ki dorbar senong kathan umyam ki kersha ne kejingte ya Taj Resort hajan ki benta ke dolenong Lumpong Deng. Hakakat witrik uyayong arajar arpun riau kinong ilam jo kini ke dorbar senong kilami syakmat ban pensyai bak kamsyana dan kejing ekren ban ajing kershan halo kene ke project. Laban kedau hang ni bah ke shpo trik uyayong hadian beladap kejing elang jo ke District Tourism Promotion Society lambat ki bagi tenat terikam sarkar nalor kinong ilam jo kisanteli ki dorbar senong kathan umyam. Nagaliang u Deputy Commissioner ulo pentip bagi ki dorbar senong ki menjur ban kershan ni kene ke project da ke bakam don jing kata asatya ya ke dolenong Lumpong Deng. Hagabayde bagani kejingkam u Deputy Commissioner haka katwi terik uya yong pat kinong ilam jigini gedor barsenong bakentop yu ba Jinu Karbo rang ba senong ke Maulendep uba Steven Karkerang rang ba senong ke Umyam uba William Lengdo rang ba senong ke Umnyo uba PJ Korbar rang ba senong ke Umbir. Gilapen pau pat ba bahado mentak kim pat ai karai ban kershan dengan ke project komblami ikilat patai kubor. Kilong ba kim persya iki kampenroy. Hendrai kilong bagi daipat bantip lah kena ke projek kalong ke bakum no kenang bakum ke dorbar kan la ban pensyai syupat ba nok snong la kena ke projek kalong ke bakum no la kan penmentoy ne kan keta ya kemariang bat ke emlang salang kilong syuk bakum kinong ilam snong kena simpentah ke jingyalang ke belalong hak office u Deputy Commissioner hendrai kila kerensyai ba kin ampat kersyan tak nanda kali iswa kikot kislah hak bede bagajing temu bentai kena ke resort. Kilong ru bahaduk mentak kim padi ojing syai ne kim padi okmi ru ya ke detail project report halor kene ke project ka bakile soi bat kilong bakim patip hatukan ketaan e empat ya kini kisno kitau bat ya kene ke jaka ha kamariang syusuru kilong bakat bakim padi ojing syai halor kene ke project kim patnang bandrai laban kersan ne persya ya ka daga bebenrap ru bah ka bayde bagi ki juga Green Tech Foundation ka baliat cakamat ka bayde kejing persya kene ke project ru kim padia jing tip AA la no tang hiklat patai kubor namar hadu gini gisi gidong elam jeng ne kenhuan kim syamlawan mene kendo ne keren AA halor kene ke benta nakalian ki sausnong ke bangin dan benta ombir ko mnyo molendam bat umyam te ikwa ban pensai ko bede bat ketika jingmi kan yu si bamenen leng bau disi ka baong baong persya ki ni kisan snong ko bede ketika jingte ketika tahat sapo Lumpong Deng. Tina kalian kejongi ho ngi la yo ke sithi ba pentep ngi bat khot show disi menen gasni. Tina kalian kejongi hi ngi la ikran sibun ke ba jadi bani ikran nangte tang ko we galong ba bangi ngi dang long thmai ba kenika jing sya khot namar nadu menswa hi 4 juta ka jing sya khot. La kalong nakalian ka government la ni department repair remenin kesan-kesan ngi syakfat ngi omani keren. Tina kalian kejongi hi dang ya keren hi kalong ba ngim pat don ya ki jingtip ki bati kenai ka ba ngir ngi syo ni dang ba ki news ki media ha ka bede ba kete ka jinglong jingman nang Lumpong Deng. Te nilai keren syai bat DC menen rekat ba tu ki officer jong tourism kalong ba ngi kwa syai ki details report lani kita ke blueprint ya ke bangin la masuk tu kalong kumno kaman kumno hak bede ketika project mo hangte tina kalian kejongi hi ngim pat don ban ong bangi support lani ngi persya yaki andai ke jinglo jingkwa ke jongi kalong ba ai shwe ngi ke jingtip ke ba khambnya kenang ba mangi la man ya puli lani gini pechwa bangin yo man batai ru syakinong snong jong kini gisnong jongi ti komban su ong hawa ka bede pada kalian ke jongi komba ong meneng ngidang long bat mai ba nomor 4 ju syak khot si sien ru ka bede ba kenika ka project temenen kalong kensan kendet tinggi 8 puar ru ba ngin dayo syai kita ki kot kisla gi babiang ngin sapet ke bangi de manle na kalian ke jongi kom kinok song snong tinggal ikan hang tu la download project department nak pollutions ke ho kila pensyai Beverly nak pollutions nak tourism na DC lo pensyai ba kani kadai ka kawe nak project bahe kaban kentiu bahaya gini kitan jongi dengi ong ya baro kebetulan hang tu betul kata ka development ni welcome impersya tang balong sobha kan provide yang ikot kisla badan kam kenang ba ngi ru ngi habban le chim ya ka
consent jong kinong song snong namar ba ngi khot yang ngi tangam la ba nyala minong song snong boro tingi hablet mengi tang kirong ba snong tingi ong penpoi yang ngi kot kisla ba bangin tip ba kani ke project kalong ke bakumno ya halo kata tingi layak rai menen layak kut menen ba kidai ban ya kikot kisla ki babiang kenang bangi ngila ban late ra syakidar bors nong jongi ki bangin salong te kenang bangi ru ngin sutho kenang bo pai ba jongi ru sutho kai sedang itai ba bangi kren menen hal yang jong kani ko project jong ka touch ka banwan nang ni apo lumpang deng te ka ju kasur ko magiong te ngim patip hadu kanu ka project ka bakta ya ka memoriang kakta ki imlang salang tengi kren menin hoi kedai ka bangi ong ngim persya tangba halor jong ki kot kisla ba phin ai lem yangi kum kinong ilam sinong khnang bangin tip ka hadu kanu kata ka jingbit jingbiang ba jingbit jingbiang ka memoriang nomor ba uburi boro ngidon kam ya ke development tangba kam dei ban ong bangin supediang halese yo kakta ki imlang salang kadi kata ka poin ka bangi ya kren menin tabalong bangi sngo kendit badami untuk kami ba baru santli ki sinong bagarsan te ide itahi bentangi kersian ya ke development taba nipan kikot kisla ka DPR ka blueprint kana bangin tip kan kana bangin ra pai ba namar bentangi pai ba baru hi usaha kadum kalmo te ngidon kam ban pinsai ni kan ba sinong kana kinong sinong ba kinum sa kadum kalmo kan kana la kawan kanu kunu project kim dei ban yo kinong sinong kadi kata hi bangi kremen mo nya kumno kenang pai ba num benyo ladawan kan project rengkat ka development rengkat baru pai ba da ka jingkemen yin pediang ya ka development ke ita hin yang cunga